Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн 27 октябрь Жалал Абад шаарында Орус базар барахолка ярмаркасында жүрөбүз, туугандар. Сиздер видеого алдындан лайк кнопканы аябай тапа-тап басып өтүп кеттиңиздер. Каналга катталбагансыздар, каналга катталып койсоңор, ушундай сонун так маалыматтарды иншалла биринчилерден көрүп каласыңар. Достор, бул Орус базары жумада 2 күн болот, выходной күндөрү. Суббота, воскресенье Жалал Абадда эски автобекеттин здание турат, ошонун астында эски автобекет бар. Ошол эски автобекеттин тушунда эле мына поезд жол менен ушундай центрге чейин бул жакта өдөгө чыксаңар куш базар болот. Ушул базардын азыр бааларын калтырып кетейин, туугандар. Сиздер лайк, комментарий, каналга катталгандар катталып, элдерге, группаларга жөнөтүп коюңуздар. Шашпай көрөсүңөр, бул базар видео секен басып бааларын билебиз, туугандар. Кеттик. Так, видеонун башына шу бытовойдон баштайбыз. Барын издеп тауып. Канча сом мына кичинекей полуавтомат? 7 килограмм экен, 5000 сом. Кеми бар да. Алыстан алгандарга акчасын которсо салып коебуз машинасына. Так, бул LG стиралкаңыз бар экен, 5 килограмм. Китептери менен экен, охо. 12000 сом? Кеми бар, 5 килограмм LG. Достор, 12000 сом кеми бар. Но холодильниктин канча сом? 15 кеми бар. Бул расцветка аябай сонун. Зеленый экен, иштеп турат экен. No Frost, достор, баякы кондиционерге окшоп иштей турган. 15 кеми бар. Бияктан тартып калтырып коеюн. Жакшы. Так, дагы эмнеңиз бар сиздер? Баллон пылесостор бар. Балан канчадан ба? Размери канча? 1,5 1,5 14, Зимний. Экөө 1,5, бирөө. Жо, бирөө. Бирөө 1,5 миңден 3000 болот экен да. Дискасы. 14 дискасы менен, достор. И пылесостор канчадан? 4000. 4000 сом. Достор, пылесос 4000 сом. Бул жерде мына ондай баллонда каранын баллону окшойт, Канча сом сатты? 1,5 миң, экөө. Номериңизди айтыңыз да, мына 557 557 менен 97 06 04. Ошо номерге байланып, достор, ушу бытовой жакын шаардын ичинде да Жалал Абад боюнча доставка кылып берет экен. Кеттик дагы бааларын көрөбүз. Майли, рахмат сизге да, байке. Бул байкен запчасттары бар, ошону тартып кетейин да. Азыр манган чыгады. Манган коебуз. Так, чопачо. Балталар караң, 1800 сомдон российский балталар бар экен, достор. О, кичинекей балтачасы 800 сом. Теше 500 сомдон. Теше 500. Бой инструмент тапсаңар болот экен да. Так, азыркы керек решеткалар бар экен. 400 сомдон. Так, но сантехникте аппараты. Канча сом? 1,5 миң сом. Сантехника иштеткен күйдүрө турган труба күйдүрө. Жаңа бул 1,5 миң сом. 1,5 миң сом экен, достор. Шурпавертиңиз наборлор канчадан болот атат? Оригиналы 530 миң, 3,5 миң, шоткасы бар 3 миң. Мына шоткасы барбы? Бул 3 миң, наргы 3,5 миң оригинал деко экен. Жаңы, достор, бул да. Набор ключ канча болот? 3,5 миң сом. Набор ключ 3,5 миң сом, достор. Так, бул жерде байкеде бой мындай включатель, розетка, отвертка издегениңизди табып. Болгарга канча сом? 1700 сом. Резка 1,5 миң экен. Резак. Достор, байкенде калтырып коеюн. Бул базарга майда чуда ушундай үйгө керектүү бүйүм издегендер чыксаңар, барын табасыңар. Жакшы, рахмат байке. Рекламасын калтырып коюн. Доставкага иштеп атасыз? Айтыңыз номериңизди, чалып 706 менен 17 80 40, достор. Ошол менен байлансаңар, доставкага да салып берет экен любой инструмент. Керек болгондорго. Рахмат сизге, байке. Так, ол жерде велосипед көргөн болчумун. Велосипедти тартып калтырып коюн да. Assalomu alaykum.
Qancha so'mdan bo'ladi? Bular 500 so'm. 500 so'mmi samokat? 500 so'm. 700 so'm. No 700 so'm. Baya kolyaska kichkinaki. Tak, velosipedni boshlaylik boshidan. No cho'ng qancha so'm? Жаңы. 5000 dagi kamyon bor. Do'stlar, жаңы velosiped. 4,5 ming bo'la turgan yerida. No kichkinakangiz qizil qanchadan? Bu 4,5 o'zi. Bo'la turgani 4,5 ekan do'stlar bularda. Tak, yoshlarga 3000 dan bular bor. Bardig'i 3000. Qaysi yergacha? Moshal yergacha 3000 so'mdan do'stlar. Bu velosiped bayaqinday определённый izdegan zakaz qilsangiz bayki topib beradi. Fila bor ekan. Koreyskiy. Koreyskiy. Qancha? 200. 2,5 ming so'm. 18 balon. Bu 2000 so'mdan. Uchovi teng. Bu kichkinalarga do'stlar 2000 so'mdan bo'ladi ekan. Короче, bayaqinday необычный velosiped izdeganlarga topib beramiz. Barizon topib beramiz. Только velosiped men ishtaymiz. Любойni topib beramiz. Ayting nomerni. 0703 bilan 733 394. 394 do'stlar, o'sha nomerga baylanishib, velosiped bo'yicha ma'lumot olsangiz bo'ladi. Sizga rahmat. El uchun ishlab shunday. El bozorida tak, bu materialda chiqarib ketib qoldi. Materialni tartib qo'ying dedim. Hozir kelamiz endi. Do'stlar, materialda kerak bo'lganlar ko'p hozircha. Qalin bir yerga to'sqonni bir yerga ishlatgan. Eski kelib qolsa buni tortib ketaman. Tak, guruch qanchadan bo'ladi? Get, guruch qanchadan? Qanday guruch? Qanday guruch? Alanga qancha so'm kilogram? 120. Assalomu alaykum. Guruch sizdami? Qancha so'mdan bo'ladi? 50 so'm maydasi. 50 so'm maydasi, bundan qanchadan? Bu 100 so'mdan do'stlar. Maydasi 50 so'mdan. Sabzi qancha bo'lib qoldi aka? Sabzi qancha bo'ldi? 4 kilo. 4 kilo 100. Ha, 25 dan keyin. Kartoshkamiz 3 kilo. 3 kilosi 100 so'm. И piyaz. 3 kilo. 3 kilo piyazda. 3 kilosi 100, 3 kilosi 100, 4 kilosi 100. Guldoringiz, gul so'ragandan qanchadan bu kichkina gullar? 50 so'm. 50 so'mdan. 50 so'mdan gullar bor ekan. Cho'ng qanchadan bu? Cho'ng 200 so'm. 200 so'mdan. Dollar kichkinakaylar 50 so'm, 30 so'm. 50 so'm, 30 so'mdan beradi ekan. Rahmat aka. Ma'lumotni qoldirib qo'ydim sizlarga. Tak bozorning ichiga kirib, hozir qanday buyumlardagi chiqdi bugun. Qoldirib qo'yim, cho'ng video bo'lib ketsa, do'stlar 2 ga bo'lib qo'yamiz videoni. Yarim soat 20 minutda. Tak, buni hozir izlaganlar ko'p, kim esa. Ko'rinmay turibdi. Tak, qayerga kelamiz? Siyasini topmaganlar. Tak, bu yerda idish. Tak, nasoslarni bilamiz basin. Qanchadan no cho'ngi? 2400 so'm. Mana kichkinakaylar 1400. Kichkinakaylar 1400, cho'ngi 2400. Onlar qulog'i voyon diskasında. Qancha ekan? 85 litr. Atam no jaq chiqargan men o'yimcha. Mana kichkinasi 1400 so'm. Mana damkrat qancha so'm? 3 tonna deydi. Kichkinaga 1100. Tiko Matizga ayvoy sondim ekan, ha? 1100 so'm do'stlar. Tak, bu yerda baykada mayda chudolar bor ekan, qanday? Mana mo'yqa qo'yishdi. Tak, bular qanchadan garelkalarni bilaylik? Garelkalar 270 so'm. O'sha komplektda 270 so'm. Razmen 270. Bu kraska bo'lsa kerak, a? Kraskalar 150 so'mdan. 150 so'mdan. Tak. Nasosga qiziqqanlar bo'lsa, nomerini olib beraman hozir. Aytingiz nomeringiz. 997 997 29 29 20 20 23. 23 do'stlar. Shu nomerga baylanib, nasos bo'yicha baya aqchasini solib bersa, solib beramiz taksidan. Kerak bo'lsa. Dastavka. Mana do'stlar. Bunda qoldirib qo'ying, rahmat aka sizga. Velosiped. Velosiped zapchastlarini qoldirib qo'yaymi? Tormoz, ruchkalar, pedal. Temno pedal qancha oladi? 220 so'm. Velosipedga sepni cho'ngligini qarab qo'yamiz.
насос, ремен, покрышкалар. Шул жерден таап аткансыңар да, барын. Жакшы, рахмат. Дагы маалымат калтырабыз азыр. Так, туугандар, бул жерде индизит стиральный машинасын чыдап кетти, 1 саат берди. Жакшы состоянияда, 6 килограмм. Мына функцияларын көрсөңөр болот. Үстү кир болуп кетиптир. Аппа өзү аккуратный, жакшы иштетилген кир машина экен. Барабаны. Şu kir машинасында кызыккандар болсо, номерди мына чоң кылып жазып койдум. Шого байланышып, Жалал Абад шаарында турат. Достор, келип көрүп алып кетсеңер болот. Басы арзан, 13 000 сом. 6 килограмм бушный стиральный машина индизит. 13 000 сомго берем деп штап кетти. И бул холодильникти деле. Мына арзан холодильник, достор. 8 000 сом. 8 000 сомго ушундай кичинекей холодильник издегендерге буну деле калтырып кетейин, мындай кылып. Ушул экөө 13 000, 8 000 сом, достор. Номерге байланышып, сурап билип, көрүп, келип текшерип алып кетсеңер болот. Так, достор, өрүк как Batken eka, toza saka, birinchi suygani eslatadi. Batken. Ertalab oshxonaga berish kerak, 2 dona, birinchi suyganidan qolgan dog'i tozalaydi. Basını ayting. Bahası 300 so'm aka. Buna 300'dün. Aha aka. Bular 200 so'm aka. Bular 200 so'mdan. Bular olma kena. Olma. Bular 200'dün Bular shoxida qurgan aka, Batkenning shobadasida qurgan bular. Maşallah, Batkenning shobadasi. No, mayiz qanchadan? Mayiz aka 250 so'm. 250 so'm, dostlar. Samarqandniki aka. Samarqandning mayizi. Tak, boshda nomeringizni qoldiray. Alam degenler, dastavkası bilen suraganlarga. Aka 998 bilan 20 1991. Ошол номерге байланышты. Aha, любой bilan. Dastavkасы bor aka. Ana, dastavka bepul. Бесплатный доставка. Жалал Абад shahar bo'yicha. Shaharning ichida dastavka beplatно. Sirtqa ham solib beramiz, taksi. Bor, 1 stakan olasiz, 1 stakan bekorga. Qishda muzlamaydi, yozda terlamaydi, ishlatmasiz umuman tugamaydi. Vah, maşallah. İşletse ham tugamaydi. Bular любой tomoqqa ishlataveradi. Qanchadan dedingiz stakanni? Stakan aka 50 so'm aka. 1 stakan olganga 1 stakan bekorga aka. 1 stakan olib kelsangiz. Tantana kela hoca aka. 1 stakanni Birinchi beki. suyganda eslatadigan zar hoca aka. Qishda muzlamaydi, yozda terlamaydi, ishlatmasiz bitmaydi, turaveradi. Maşallah. Reklama вообще мощный oldu. Ziravorlar dostlar. Türü var ekan. Ziravor izdegan ham kelar etkansinglar. Nomerini qoldirib qo'ydim. Tak, bozorda ko'ramiz. Ne var ne yo'q. Balarını qoldiramiz. Biz ish shu. Ma'lumot olish. Ketdik dальше. Assalomu alaykum, hurmatli mekendashlar, tug'anlar. Biz hozir Yusuf Abdurahmonova ko'chasida yuramiz, Jalol Abad shahrida. Tug'anlar, sizlarga ekipaj taksoparkini reklama siyaqti объявлениясын qoldirib ketayin, tug'anlar. Sizlar videoga oldindan like knopkani ayoy bosib, kanalga qatta bo'lganingizda kanalga qatta olib qo'ysangiz, shunday so'nin haq ma'lumotlarni inshaalloh birinchilardan ko'rasizlar. Tug'anlar, bu aeroport, Jalol Abad aeroportining yanında tushunda joylashgan ekipaj taksoparkimiz. Do'stlar, bu taksoparkda ishlaganlarga, водитель, haydovchilarga 20% skidka, boshdan boshlaymiz. Bu yerda развал схождения. Шул жерден 20% скидкасы менен развал схождениеңи жасап аласыңар. Бул таксопаркта иштегенде. Бул тетиги жерде вулканизациясы бар, достор. Вулканизацияда да 20% скидкасы менен баллон дөңгөлөктөр жел оңдоп иштесеңер болот таксопаркта. И тиякта замена масла, туугандар. Замена маслага да 20% скидкасы бар экен, достор. Бул таксопарк боюнча азыр маалымат калтырып кетем. Бул таксопаркта да бир мырзалар кийимдер магазини бар. Ошол жерде деле 50%ка чейин скидка алып, өзүңөргө кийим, бут кийим алсаңар болот, достор. Экипаж таксопаркыбыз Юсуп Абдурахманова көчөсүндө 37А адрес, Жалал Абад шаарында. Жума сайын конкурстор болот ар кандай таксопарктан. 4000, 3000 сом, 5000 сомго чейин ар кандай бонусу бар. Май алмаштырыш 20%. И досторуңорду катталууга алып келсеңер, достор, ал жерде 200 сом бонусу бар экен, достор. Мисалда жумуш издеп жүргөн досторуңорду катталып, ушул жерге катталып койсоңор, 200 сом бонуста счетуңарга таштап берет. Достор, ар жоктон удобно. Жалал Абад шаарында любой Яндекста иштегендерден сурасаңар, кайсы парк десеңер, экипаж таксопаркын айтып кетет, туугандар. Катталгыла, жакшы маалымат сиздер үчүн мына калтырып кеттим, лайк, комментарий, группаларга ушул видеону таштап коесуңар. Ассаламу алейкум, Жалал Абадтан, туугандар. Так, достор, бул жерде кандай газ баллондор бар эле. Ошону бааларын азыр калтырамыз. Здравствуйте, доброе утро. Как у вас по ценам сейчас стало? Почем баллоны? По 2,5, да? 2,5 миң сомдон, достор. По 2,5. Так. Это для этого, да? Для воды, получается? Самовар. Самовар. Сколько она стоит? Для чая.
3,5. 3,5 ming so'm do'stlar, og'ada chay. Samor. Так, bu yerda mындай instrumentlari bor. Jalang sovetskiy. Mana. Bu izlegeningizni topasizlar bu yerda. Эти? Угу. Просто показать, да? Да, хорошо. Пусть они сами, да, приходят. Bağlarını bilip kaldırıp koyalım hazır. Так, эти... Tiski var eкен. Tiski var eкен dostlar. Так, hazır içine girip körgözleyin. İçini körgözleyin. Так, разрешите. Так, пошел я смотреть, что у вас есть тут. Охо! Ma, dostlar. Maga gelersin deydi, çalsın deydi. Çondoru var eкен. Wow. Bunu izleyenler ayağı yok bizde. Так, вы номер оставили свой, да, потом, если что? Сверху, вау. Пусть приезжает, deydi. Kelip alsın deydi. Kızıkkan adam gelip deydi bu. Bunun bayağı büyümün var adam bir öge dastavka kılganda vakti olmasa gerek. Dostlar, şu izlegeninge tava turgan jeri ушул жер экен, Орус базарда. Тоқ базар bu жақта болса, Тоқ базардан кичине басып келесиңер. Бүрчтө өзү ушундай көрүнүп турат. Ценаны айтпайм дейт, достор. Моторлор. Ценаны айтпайм, барын тартып кете бер дейт. Келип көрүш, өздөрү сүйлөшүп алып кетсин. Уж печка есть, да, у вас? Охо. Большой, чоң печка бар екен. Енді кичинекей ош печкасы бар екен. Жаман көрбөгүлө, ценаны айтпайм дейт өзү. Мага азыр. Бир-эки ценаны айткандан кийин. Тартып кете бер, келишсин дейт. Ушул жерде. Ценаны айтсаң келбейт атты. У вас столько всего. Боже мой, да. Пусть приезжает, да, правильно? Вот это? Я вас понял, что это. Да. Давайте. Вот эту большую? Ага. И тут, сюда как казан. Казан чайник. Все работает. Вау, все работает. Сколько по цене? Вот это не оставим цену, нет? Не хочу говорить цену, ничего страшного. Да, видно же, вот алюминиевые все. Достор. Это узбекистанская. Ой, это даже Иркутск. Иркутск, российский, да, советский. Латуневый чайничек. Ого! Столько всего, короче. Тут одного видео не хватит все снять вам. Так, ладно. В гаражах наши родители. Все выходит сейчас потихоньку, да? Не надо уже. Ну да, конечно, кому надо. Мы вдвоем, зачем нам? Кому надо, пусть пользуется. Доступ, кимге керек болса. Спасибо вам. Советские даже умывальники. Я помню это. Да. У всех же дома висел раньше такие умывальники. Все, спасибо вам большое. Так, все показал, бар жоқты көрсөттүм. Келип көрүп алып кетерсиңер туугандар. Так, самовар бар экен бул жерде. Өзгөчө самовар, Өзгөчө. Достар, самовар. Самовар издегендерге. Канча литр бул? 30 литр. 30 литр экен, достар. Электрический кем жеді. Жоқ па, очок сыяктуу. Очок сыяктуу экен. Так, мен айнек эшиктерди алып кетейин. Мына Акфа, достар, чоң айнектер издегендерге. Бул жерде Байкеде ушундай чоң айнектери Акфа бушный. Бул баякы магазинге кое турган. Магазинге коет. 2.90 бийиги ширинасы канча? 7 метр өзү, в общем. Комплект 7 метр.
50 ming ha ошол а комплект. Арзан 7 метр комплект 50 миң сом. 3.90 бийиги дейт. 7 метр bu yakka şirinası barın. 50 ming. Oş peçka kança otat? 6 ming 7 ming. Dostlar. 6 ming 7 ming. Nomeriniz kaldırdınız mı? Numaram 0550. Hazır alamam da gelin. Ayting. 0550. O. 3'te 1. O. 268. 268. 268. 111 268. Oldu. Mayla bazarınız versin size. Maşallah. 800 so'm ekan dostlar. Tak, ошол baya magazinge koyom degenler qiziqqan bolsa, olib ketesiңер Samovarda, Baykede. Ошол номерден чалып, канча сом баасыны билип ала бересиңер. Assalomu alaykum. О, кандай? О, жакшы, рахмат. Өзүңөр? Assalomu alaykum. О, кандайсыңар? Ден соолук. Иштериңер болуп атабы? Так. Дагы бул жактан эмне тартабыз? Туугандар. Секейин тартып барып. Азыр жазып алыңыз. 775 миң. Ооба. 775 менен 80 0 80. Даниярды. Талас. Так, кеттик. 10 миң сом дейт. Балон бар экен жо. Покрышка 400 ту. Кимден нече? Эс. 17 14, а? 14-түн баасы канча сом? 2,5 миң сом, а? 14-түн баасы 2,5 миң. 10 миң сом бул 17-ке. Gitara var ekan dostlar. Ha, 17. Yaxshi pası. Gitara qancha ekan? 5 ming. 5 ming so'm gitara dostlar. Yaxshi. Bağların. Tak, O'rs bozorga dostlar, subota, воскресенье günü gelip bemalol özüңөр büyümüңөр bolsa koyup satsaңар болот. Assalomu alaykum. Qanday deng so'l aka, ishlaringiz bolta. Keldim men. Neniz var? Eşik bronirованныйdan başlayız. Qancha so'm? 5 ming so'm. Bar yo'q ishlayotgan ha? Zamok pomo. 280. Bu sata. Ha, 2'ge 80 mi? 2'ge o. Yeni 80. Tak, yaxshi. Buna kichkinakay fortochka. Bu biri o'zinglar? Eko, kichkinasi ham bor. Ha, mana Eko bor ekan fortochka. Pat fortochka. Eko qancha, biri qancha? Eko 1,5. Eko 1,5 ming so'm. Alyumin. Tak, eshik. Bu 6 ming plastik. Plastik 6 ming, razmerini ayting. Razmeri 2,77 yok. 2 bunun razmerini bilmayman. Buni bilmaysizmi? 2 Ha, onu 2,30 ga, buni 2,75. Ha, o'shunday. Ondan kichkina cho'ngdan buyukroq. Tak, yaxshi. Buni basi qancha dedik? 6 ming so'm. Ortida bronirованный. Ha, jo'nele temir eshik ekanda, ha, bronirованный emas. Baya sirtqa qo'ya turgan eshik ekanda. Tak, 6 ming, buni razmeri mana do'stlar. Cho'lan razmerini ko'rgazib qo'ying, qanday razmer deb. Tak, bu yoqda mana 2,15 ga 1,38. 12 ming so'm ekan. Temir ekan. Do'stlar, temir eshik ekan. O'r. Ayavay cho'ng. 12 ming so'm deyilotadi bas. Kemi bor. Yaxshi. Tak, bu yoqda dag'i temir. Ha, plastik ekan. Razmeri do'stlar 1,96 ga 1,28. Bu dag'i 12 ming plastik eshik ekan. Cho'ng. Baya qadnoy qo'ygan ayavay yaxshi bo'lsa kerak bu. Tak, 8 ming so'mga 2,20 ga 73 Akfa. Plastik eshik. Razmeri to'g'ri kelsa, turadi. Bir eshiginglar bo'lsa, shu yerdan olib ketdinglarda. Tak, 2,20 ga 93 ming so'm jo'n eshik. Meshkomnatniy do'stlar. Yaxshi. Tak, bu alyumin eshik 2,10 ga 88. Bunda Meshkomnat. Ha, bu meshkomnatniy alyumin ekan biroq. Широкий ekanda, meshkomnat bo'lgan maza qilayotgan adam. Buna sırtı parok jo'nlaydi. Ha, bu parogu? Bu parok. Ha. Tarafdan yerlerden gelir. Ha, yaxshi ekan anda. Mana do'stlar. Tak, bu
Эшикти калтырып, мына спортивный 25 kemi var. 25 кеми бар деп атабыз, а? Доставкасы менен экен, достор, 25 кеми бар. Доставка кылып берет. Бул баякы неге койсоңор ham болот экен да, профессиональный тренажерный залга кое турган. Бул канча килограмм дедиңиз ташында? 45 килограмм, достор, таш. Жақсы. Жақсы маалымат болду. Анан мынанда калтырайлык, баягы сууга 5000 сом экен, достор. Буну ham кеми бар. Garajный. Гаражный бар атабы? Бул комплект экөө бар экен да. Karkası var o, kvadrat o, raması. Аркада турган, ошондой каркасы болот экен. Размери, достор, 2.55-ке 2.5. Басы 15 миңге ората сатылат экен ушундай. Гаражный. Скидка кылып беребиз. Так, номериңизди айтың эми. Так, бу жакта турат экен номерин азыр. Көрдүңөр номерди, ошол номерге байланышып. Бул да Толук базар бу жакта болсо, Жалал Абад шаарында. Поезд жол менен келгенде оң жакта байки. Соода кылат, рахмат, базарыңыз берсин, а? Сонун, так. Кеттик дальше. Не бар, не жок, тартабыз. Братан, иш кылып атабы? Коляскасы бар экен. Так. 3200 сом. Келиң, ассаламу алейкум. Кандайсыз экен? Ден соолук. Так, 3200. Мына 3200 сом. Достор. Булар жаңы, колдонулмаган жаңы экен ала. Так, кухняга алганы. Так, бул жерде 3,5, бул? Бул трюмо 3,5 миң экен, достор. Жаңы тумбочка. Бу жакта тургандар, под размер, высотасы чоңураак болот экен, мындан. Так, мына чоңдору 3,5 миң экөө тең. Бу ham 3,5 миң. Мына кагаз эмес бет, пластмасса. Өлбөйт иштеген. Эшик ачып чапканда өлбөйт экен. Так, 3,5 миңден 3 тең бар экен, достор, мына. Көрдүңөр, бул чоңураак. Бир эшиги чоң. Жалаң жаңы. Так, кеттик. Коляска канча сом? 1000 сом коляска. Жакшы. И мына эски стиралка канча сом? 1,5 иштейт, а? Иштейт экен, достор. Бушный раковина. Канча сом? 2200 сом. Ушул туруш. Раковинасы менен 2200 сом экен, достор. Жакшы. Так. 3,5 миң шкаф. 3 эшиктик. И 15 миң стенка. 5 бөлөк, бул, а? 5 бөлөк экен, достор. 15 миң. Жакшы, чоң. Арзан. Залга коюп койгону. Так. Бул уже кухня экен, а? Даяр. 1, 2, 3 тумбочка силинет экен да, чоң үстүдө. И бул асты. Смесительlerin var ya olur. Рабочий кухня канча сом бар? 7 миң сом. 7 миң сомго берет. Мына достор. Кухняларыңыз 50 миң болуп атат, бул рабочийси 7 миң сом экен. Так, чоң буюмдарды баарын калтырдым. Так, номеринди айтың. Байланышасы жазыгы барбы? Жери. Так, мына коляска канча сом? 2 миң сом. Покрышкасы алмашат экен бул. Böyle halk çöteyin jakşı. Так, номери, достор. Банк номери да бар экен. Сүйлөшүп, короче, доставкасын билип алсаңар да болот. Бул жерде бүйүм көп, көрдүңөр, баарын тартып койдум. Кичине холодильник иштейтпи? Калтырып коеюнчу. 6 миң сом. Мына 6 миң сом, достор. Стеке холодильник. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Содаңыз берсин. Так. Кимден ким? Ассаламу алейкум. Кандайсыңар, ден суу? Сеңер болуп атабы? Ассаламу алейкум. Кандайсың? Качан келип калдың этери? Мен 2 ай болуп калды. Ооба. Ой, эми секен баштайлы сүйлөшөбүз. Так. Төшөктөр десиң. Чарпая сурагандар ам болот, жазып коюңуздар, комментарий мен эсин отдельно тауып силерге билип берем, келип атайын.
Сылчарып ая билген баларын. Майыс, бодам балары бар екен. Так, бұл жақта да мындай темір тезектер тартайлы қазір. Қалғанынан кейін қалтырам. Дағы екінші видеоға. Алейкум ассалам, қандайсыз? Ден соғық. Так, шкафтарға өтішім керек та менше. Қазір. Так, бұл жерде қантақта балары. Мұна қанша размері? 2700 размерін айтың. Бұл 40-ка 1.40'a 2 jeti. 1.40'a 2 jetmiş ekan. Tak, mınalar 2200 so'm. Bu berkinden kichikroq bo'lsa kerak, ha? Qancha so'm bu? 1.30'ga 1.70. 1.30'ga 1.70 dostlar. İyi bu üstünde salafanı men. Bu qancha so'm? 1800 so'm bu. 1800. Berkin men razmeri 1'de. 1 ekan razmeri. Buna kichikay qanday razmerda? Udobni ekan. Buru 20'ye salsan. 1.20 80. Ha, bu yağı 80, bu yağı 1. Qancha so'm bu? 1000 so'm bu. 1000 so'm. 1000 so'm. İyi mi kichikay? 1400 so'm. 1400 razmeri? 1'ga 1.30. 1'ga 1.30 dostlar. Yaxshi. Tak, bu yerda shkaflar bor ekan, bu ishni. Qancha so'm no? Stenka. Qancha stenkan bor? 13. 13 ming so'm. No 10. 10. Ha, şu 13 mingga. Şu stol satgan yerda turadi. Bu yoqda kichiknaylari bor ekan. Bularni qoldirib qo'ying. Bemoga kelib, bakemen сүйлөшүп, баларын билип, мына gilemler бар sizde bu ishni. Ko'p ele razmerleri бар. Har xil razmeri. Ayting, nomeringizni qoldirib qo'yaylik va qiziqdan chalaveradi. 1000 so'mdan 4000gacha. 1000 so'mdan 4000gacha har qanday razmerda bor. Ayting nomeringizni. 999 63 83 03. Ana sport tovari var, холодильник. Sportda var, холодильник, şu baykeda var ekan. Mına gilemlerdi da yesicho chalib razmerini mınandayın tap ber desеңер, қолдан келгенше қарастырып бересіз. Divan kreslo, pufik. Pufikler qanchadan onun ortunda turgan pufik? Alar çikol жасап туруп 800'dan болады. 800. Ha, boldu. Tak, bayke nomeringizni qoldirib qo'ydim. Çalışaveradi yesicho. Stol bo'yicha ham chalaversinlar sizga. Boldu. Полностью ma'lumotni qoldirdim. Do'stlar, ketdik. Дальше. Лайк, комментарий sizlardan.